kaile tuntruma kan ngai thla khawla tur chu Lawngtlai district lama sonin Thil danglam tak mai le rap thlak tak mai thleng om le a chu kan ngai thla ho lenga hei tuna report kim chang kan ngai thlak tura ta po hianin an chung ko ming pangai khanin aron soidon lawa sap mingaron putir don ani ti chuan ama sabera chanchin thar aron puan nai kan ngai thlanga hemi zo hianin an chanchin kim chang jok te anon soina kan ngai thle doni o engpo ni se hemi chanchin thari kan ngai thlokang Lawngtlai district at Tling, Fanu te Pathum khoi khem thin tu chu vo in khan pu van lal en moya district and sessions judge Lawngtlai Judicial district le special judge Pawngsual ek hnuaya thiam lo chantira kumsom ni pakhat tang tu le cheng sing khat choi turin na shem tuna ron soi kha ara phlak le mai kumsom ni pakhat jail tang turin lungin tang turin le cheng sing khat a choi don ani kan ngai thanon le chinang Lawngtlai district at Tling, Fanu te Pathum khoi khem thin tu chu vo in khan pu van lal en moya district and sessions judge Lawngtlai Judicial district le special judge Pawngsual ek hnuaya thiam lo chantira kumsom ni pakhat tang tu le cheng sing khat choi turin na shem achi yang ani tirau tona achi yang ani anti fel chi yang ani karinga ka kumsom ni pakhat jail atanga chon cheng sing khat choi don paka mani Fanu te han khoi khem chu ara phlak le mai an suidan te pechon afa te zinga upaber mi pa hi sani som pakata piang hi kum som palimi nia hei kut te po athak fau thina ni ome chu anon soi kan thriat dan khania tuna chuan hemi an bo ruak thlan dan kim chang kha kan ngai thla anga ti chuan soibel ngai lai te lo omani le kan soi chawanga a om lo ani ero chuan kan ngai thla chawle chachak doni o kumsang ni somni pani August nilia chuan Lawngtlai district khopakhata nu pakhat chuan Lawngtlai police station a FIR thelutin amale afapa kumsom palimi chu apasal chuan kuthlak in a vothin ti asoya asoi zel dana chuan apasal hian afanu te Pathum kumsom pani mi kumsom mi le kumsari mi te chu kumsang ni somni khan a khoi khem ti soin kumsang ni somni pani April tha a damdoi in a om hlanin alo khoi khem non le ti asoya police te chu atul anga malaturin angin ani ti chon Lawngtlai police station a case zialu ni in Tling lo Pawngsual thu boy section 6 of Pokso Act le mi vo thu boy section 506 of IPC le kumsom poruk noilam Pawngsual thu boy section 376 clause 3 of IPC te zialu anita a Thleng hi Child Welfare Committee CWC Lawngtlai le Special Judge Pokso Saihate Shiltel ngal ania Thil ti sol tu hi manni in victim te po hi District Civil Hospital Lawngtlai a shroi ania medical officer chuan medical examination alo tingal boka section 164 CRPC mangin an thusoi record ani boka ti chuan an pa ber chu an pu ne section a te hian thil ati sol ngei nia hriat ani awangin court ma a achung thu rel tura shroi anita ani tuntrum case a hian victim te chui chhuat theina thil reng ming veng ming khoming le thil dangte thup vek angai awangin minglem kan ron vo chop dona mizo tong chon an mingmil pui kan lo vo pal hlau a hlau ma wangin sap ming vek kan ron pedon ani pa ber hi Devita kan ti anga nu ber hi Rebecca kan ti thung anga an Fanu te Pathum hi an upadanin dotin Christy Maggie le NG te kan ti don ani court chuan thil ti sol tu chu an pu na te apom le pomlo azota apom lo thu in a changa ti chuan court chuan thu hre tu te a kota ani thu hre tu pakhat na pi Rebecca hi victim Pathum te nu le thil ti sol tu nu pui ania an nu pa hian kumsang ni pasaria anin neya David hi an chung ko ei zong tu ber ania asoi dan chuan victim zinga upaber Christy hi sang ni som pakhat February ni soma apianga adot tu Maggie hi sang ni som Pathum July ni som pasaria apianga victim no pangber NG hi sang ni som panga June ni som panga apiang bok ani victim upaber Christy hi kumthum mi lek ani lain apanen sex an manthu asoya anu hian mak atihlea apsala hanzo chen chuan Christy chu alano pan ema wangin thil om se nei lo asoi mai ni in lo soi ve thunga April sang ni som hnia chuan David le Rebecca te nu pa chu anin hniala David hian anu pui hi kut athlaka
ti chuan Rebecca chu anu le pa in lama tlanin kar ni vel awachama alo le hnu chuan nikhat chu victim upaber dot Maggie le Christy te chu in hawin Maggie chuan a u chu apa nen an mudun ti asoi chu avashepa a mak ati ema Rebecca I chuan a Fanu Maggie chu azot chiang ta a ani chuan apa in a u amut puilai chu amit ngeya a mu thu alo hrilta a ti chuan Christy chu azot vele a ani po chuan apa in amut pui thin thu alo hril vele ta ani Rebecca chuan afa te chu an thil ti sola wangin meidila an tlak tur thu ashila heta hian Maggie le NG te chuan apa in amut pui thin thu soin anin pong ta ve ani April sangni somni pahnia chuan an nu pa chu anin haule ta a Rebecca chu anu le pa in lama atlan le a thlani vel awa oma alo le chuan afa pa upaber chu adam lowa Lawngtlai in enkol turin Rebecca hian akalpuya kar khat vel an wachama in lama an lo le chuan afa te hian apa in amut pui thu an lo hril le ta ani ti chuan Rebecca hian nula fel tak pakhat chu thilom zia hrilin engtiam malak chi nge ti in aberona chu nula chuan CWC lama kalpui turin thuron alo pe a ti chuan afa te Pathum chu CWC Lawngtlai kalpuin CWC kai hroina hnuai hian Lawngtlai District Hospital victim Pathum te chu medical examination nei an nita a medical officer chuan Pawngsual ngei an ni ti chu alo hrilta ani ti chuan CWC ho tu tenen chuan in ron khomin FIR an theluta police te hena chuan Christy child dedication certificate le Maggie le NG birth certificate te chu an thelut boka lelam ukil zona changin afa te Pawngsual an ni thu hi April le June sangni somni pani khan shema se August sangni somni pania FIR athelu chau ti chu apoma apasal nen anin thena wangin dotin apasal chu apu animayem ti chu pha in apasal nen anin then lo thu asoibok ani thushatu panina victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhata apianga David chu apa ani thu asoya tuna hian Pathum azirmeka Lawngtlai home pakhata a unaw te pani Maggie le NG tenen anom mek thu asoya an unaw hi an vain som ania ama hi upat lama parukna ania an unaw zinga hian anu famasa pali te po chirtel anni asoidan chuan apa hian voi enge mazat amut puya apa ser amu thute apa hian sex aman pui ngeya na ati thute asoya lokin ara plak terau amak ngot mai tiang thil theng thei hi mo kan khovel hi a chetoni thil thlen hun hi zan ni in anu le pa in hawanga anu ombo hlan ani thu asoya apa chuan he thil hi tu ma hrilo tura vawin asoi chok ani vai chuan tha avo thu asoi bokani apa hian anu hi avothina chemte ten tha atum thina anu hne hian apa in amut pui thin thu asoya ti chuan anu chuan police nena ashil ti soin apa in amut pui nung ber chu anu le a u te Lawngtlai damdo in anom hlana thil thleng ani thu asoi bokani voi khat chu anaw Maggie nen anin hawa anaw chuan apa nen an mudun thu chu anu hnena asoi tur thu soin anaw chuan anu chu ashilta ani atia lelam ukil zona zana athim ema wangin apa ser chu amulo ti te a unaw ten apa in amut pui ti an threlo ti te anu in bialpa anei ti te homa enkol tu ten soitura an thrilang ang asoi ti tele apa in Pawngsual lo ti te chu avain apom lo vek ani thushatu Pathum na hi victim upaber dot Maggie ania Pathum azirmeka asoidan chuan apa hian voi enge mazat sex aman puya thil thlen hun hi anu omlo hlan ni in chuna te zana te ani thu asoya apa hian soi chok mi lo turin le asoi chho vai chuan atha tur thu in avo ti asoi bok ani lelam ukil zona apa chu ni tinin achuak ti te anu in soi turanga ashila asoi ti te apa in Pawngsual lo ti te chu apom lowa thushatu palina hi victim no pangber NG ania Paul khat zirlai ania asoidan chuan a unaw ten TV an en hlanin apa hian khoma sex aman puya na atihle ti asoya thil thlenlai hian anu a omlo ti asoibok lelam ukil zona apa in Pawngsual ti chu anu in soitura ati awanga soyani ti te
apa in Pawngsual lo ti te apa in sex aman pui lo ti te apa in auna nu te pahnih sex aman pui lo ti te chu awa in apom lo vek bok ani thusha tu pangana hi District Child Protection Unit Lawngtlai Protection Officer ania ani hian victim te hi Lawngtlai Police Station a shroin case ayo hna an baptisma certificate le birth certificate original te a theluta a photocopy chu case record da in original certificate chu alale le ti asoya thusha tu pasare na hi Lawngtlai District Hospital a medical officer ania victim Pathum te hi meiche police in abula aron shroin medical examination alotia abula anu soidan chuan afa te hi anin hawa eta tang hian apa in afa te amut pui thin ti chu an soi choka ti chuan afa te chu amal malin azot fiata a ta chuan afa te Pathum chu apa hian voitam tak sex alo man pui thin ti a hriat chho thu asoya medical officer chuan victim te Pathum hi endikin an Pathum hian an haimen chu a thler veka a thler na hi a reito in a tharlam lo vek ania an haimen thler ti lo chu an serbul vela liam dang mu ani lo thung ani thusha tu pakona hi case IO ania meiche police officer anom lo awangin case hi akuta da ania courta thelu ani ma a case chin felngai omzong zong te chu ani hian akhai khomvek ani sarkar ukil chuan thusha tu te thusoya tang chuan thil ti sol tu hian afa te chu wawin Pawngsual thin ti achenga hei wang hian 506 IPC le Section 6 of Poxo Act a hian shem thei nge ani ti asoya le lamu kilero chuan heng section pahnia te hian thil ti sol tu hi athiam lo nge ti proof na a omlo ati thunga anu pui hian thil thleng nia a hriat asoi hi April sangni somni pahni le June sangni somni pahni ania FIR athelu hi August sangni somni pahni dai ani awangin apasal apu na hi Tling lo le phu chop ani atia sarkar ukilero chuan hete FIR thelu tlai ani awang hian Thil ati sual lo tina ani chuang lowa Pawngsual case a hian victim in pona hi court in aring zo ani chuan thil ti sual tu thiam lo chantir nan atling toka tuntum case a po hian victim Pathum te in pona hi ati ratanga atop thlengin a in milveka e wang hian arin tlak ani ati poka thil ti sual tu chu court ma a thiam thu soi hun pek ania afa te Pathum Christy Maggie le NG te chu Pawngsual lowa anu pui hian tuidang tlanga le korthin denga bial padanga nei ti chu apasal masazokin ashil thu asoya anu pui famasa meichia pakhat po in hei hi ashiat pui ti soin anu pui hi Lawngtlai le vasai kaya te aphalna lalawa kalin abial pa tenen anvain muthina make up le tlereu dang telein asum tho chho sa amanzo vek thin thu asoi boka anu pui hian ama thenin midang nei atuma hei wang hian dota apasal chu puin case asiam ti asoyani court chuan uluk takin thil khendan le thushetu te thusoi chu athira lelam ukil te thusoi po uluk takin a en boka thil ti sol tu hian afa te Pathum hi anu omlo hlanin Pawngsual ngei ti chu pomin section 6 of Poxo Act chuan thiam lo achantir ta a e mai baka hian afa te hian an soi chhuak ani chuan ti hluma awo ngei bok ti chu apom boka e wang hian 506 IPC a thiam lo achantir ta bok ani ti chuan court chuan thil ti sol tu chu section 6 of Poxo Act a chuan kumsom ni lungin tang turin a shema section 506 of IPC a chuan kum khat lungin tang turin a shem boka heng shem na pahni te hi asanga chiar tur consecutive ani don ani ti chuan case chu ti to ani ta ani abon tirao khovel himo bon takani ana plak takani nichina aron soyan khanin no pang na chuanin thil atakan ton tele enge ataka penga mita an riat akha aron seilo thailo a I ani danin an thil ton te ti khanin aron seilo thailo ni ataka tonglo se chuanin seitureng man nei don lo ni amera chu atakan ton mio wangin seitur khan thria ara phlakop mai khatiang kha kan khovel kal chu ani zela khovel hi changkang kan ti rualin heti ang sualna chi rang magdang nam tak te hi aron her chuale zela azilo thin khop maya an fate an lano panghlom rok pui mai sia ara phlak tak zet ani tikhan seidu zong te kan nei ni chuanin comment section a khan kan lo seile thau donia khaile tuntum tan chuan kan tu to le phatang